Thu Thar Thlirna episode somthum pathumna kan lo lom le veka chu tuntuma kan thlir homa sakber tur chu Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan December ni sompatni Zirtawpni zankhua le December ni sompathum Inrinni zing lam thleng khan Russia chuan Ukraine khawpui hrang anon beile ni na saya Russia hian drone bom zali somnga le missile somthum chuang an kapchhuak ni na soibok Ukraine Internal Affairs Minister Ihor Klymenko soidan chuan Russia beihna avang hian Ukraine ram chhunga rambial pangate chuan kol petha pek chona lama harsat na lian tak an toka chung komak ta duai khat chuang te chuan kol petha an dong theilo ni na sei Russia lampoin Ukraine an beihna hian an ral thuam chuan tolol zingami wansanga athlolaya mel maten an loka thlak don poa athlona kong thlak danglam thei kinzal hypersonic missile te an hmang niin anin soibokani International Atomic Energy Agency te point Ukraine rawin kolpatha lakna na anman na sadber pol zingami Zaporizhia-ah nuclear power plant chu man theiloin zankhua na omti an soibokani chanchinthar ber pakata chuan US sarkarin Russia le Ukraine indo ti top na tura palai na an thome kara hetia Russia lamin nasataka Ukraine han beile hi chantra an changani ti Khawvel thetalan ti ran tumna ni te point angai theya tin tun thlasik lo thleng me ka hian Russia lam hian thiam takin Ukraine mi puite antorna nasatheyang ber turin thlasik antora meilum te khatiangang inchung tilum na ten man thin kolpatha an mamo em laya kolpatha an pek chona hmun le a hrui te han ti chiat ani khan Ukraine lam hian an turna sadon ni nan hria chungte wang chuan tun thlasik chawa hian Russia ina Ukraine an be reng hian kolpatha pek chona hmun te hi an bitum chat tin asai thei ome tin kan soi leai mek US sarkarin Russia le Ukraine indo ti top na tura palai na an tho mek kara Christmas ma ngeya indo ti top tumin man la mek ni te po soi ania tun sarkar to pa hian US sarkar palai Steve Witkoff chuan Ukraine President Zelensky ne na thil soi don turin Germany khawpui Berlin apandon nia soi nia hian in biakna hian Europe rom roi tu luthen khat te po antil vedon nia soi te po oma chung zinga chuan UK Prime Minister Keir Starmer te French President Emmanuel Macron le German Chancellor Friedrich Merz te po tel tur zinga hian Wall Street Journal te chuan an soilang ani December ni sompatni Zirtawpni khan European Union te chuan Russia in Europe ram hun hranga poisa le rosum dang an nei hrang euro tluk le ding on zani som te chu man theilawa siam sak an rem tia chung sum te chu kar le lama EU in to khom an nei huna Ukraine hena lona pek chua tura chop chu an rem ti ani Russia chuan hetia an sum le pai nei Europe ram mun hranga bank ka tele poisa han pe pun na muna anda call European Union tena man theilawa an non freeze mek chu dan lowa thil ti ni in Ukraine hena lona pek an tum phei chu ruk na lian tak ani dona ti in an non soisela EU atelram te chu thuboi ortir an niang ti in Russia hian hetianga European Union te malak na hi anon sei selani panni na chuan Israel sipai te chuan December ni sompathum Inrinni khan Gaza City-ah Hamas helpol roi tu zingami Raed Saad chu an thati in anin soya Israel sipai te hian Hamas roi tu hi achuna lir thei chunga an bom chil nia soinia Hamas lam soidan chuan he in beihna wang hian Palestinian mi palin nun nan chana mi ingam zatin hliaman tur bok ni nan soi Israel le Hamas in ka hai thokat na hi zo trep towa tuna hian anin ka haya anin remna ne angkhan Israel lam le Hamas lam te hian an mitang kolte an thleng thon kim deuh thokat towa Hamas te hian Israel mi an man zinga mi ruang an la thon lo pakhat awma chu an thon kirani chuan hein remna an thu thlung hi an zom kim don thokat nia soita ponia tin he in ka hai thu thlunga a thon ni da tur Hamas tena ral thuam an tuna Gaza rorel na chu Hamas te lakatanga lak saka midang kotahlan dan tur chu US sarkar ro manna anga kalpui tumania hemi chungchang hi soi turin US President le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan December ni somni pakwa hian US President chen na hmuna an soi dun don nia soi te po oma tun tuma hetia Israel sipaitana Hamas helpor roi tu Raed Saad an hantha hi kumsom kalta tang toa he Hamas roi tu hi Israel sipai tana nokan ti em tha an lo tuman lo ve fo thin khania
tuntuma hetia an that theita hi Israel sipai te chuan hlawthling anin ti thu te po chanchinthar lama an sei ani pathumna chuan December ni som pathum Inrinni khan Cambodia ram chunga an ramri a boina kalzela Cambodia ram chuan an ramatanga Thailand ramri kan na kongpui te an khara tuna hian Cambodia le Thailand te hi ramria anin ti boile meka December ni som pathum Inrinni khan Thailand sarkar chuan an sipai paliten he boina wang hian nunna an chan niin an soi pokani heng ram pahnih te hi ramria an boina wang hian ram pahnih te hian bomle lai pui hmangtein anin ral sai ton thina an boina hi an amen lo hlea he boina wang hian ram pahnih te hian ramria cheng mi pui nuai sari chung te chu an chena huna tanga suan chuakin mun him lama anin son tir hialani Cambodia le Thailand hian ramri boina hi kumin July ni samhni palia po khan an lo nei to a ke ni point kan YouTube channel a he boina chungchang hi kanon thlir to fo thinani ti chuan June ni somni palia boina an nei tan tir tanga ningom zat anin beihna thlatam anin beya ti chuan in ka hai an han nei theita a amai ro chu tura hian ramri boi hi an thar thole a tuna an boina ron in tan dan chu chulnim sa khan Thailand sipai pani ten ramria Cambodia sipai te la katanga hliam an tor chanlet nan Cambodia ram chunga in do tho theina mangin boman wathlaka chumi chu Cambodia sarkar hian ngai thiam loin rocket mangin Thailand hi an lo kableta ti chuan ramri boi chu an chunjom ta zelani Cambodia le Thailand hian kum za chuang don ramri boi hi an nei to a French sarkar in Cambodia an top don lama khan Thailand le Cambodia ramri hi an siama ti chuan an hosan nuwa Cambodia in zalena nei ta ka hian Thailand nen ramri in chua boina hi an nei chunjom ta deuh chara achang le an hanin ka propa achang le in ka haiten neya tun thlengin he boina hi ala top lo ti na soi thi ome December ni sopani Zirtawpni khan US President Donald Trump chuan Cambodia le Thailand roi tu te ve chu biak thlat na manga abiak nuwa indem na nei andu tin social media lama atar langa ma seram pani roi tu te chuan heti hian Trump an sei ma sela in ka hai an nei don ti lam reng an soi lo ve thunga Thailand Prime Minister Anutin Charni Varakul chuan Cambodia ramam ria an sipai te anin hnuk dok vek turania ti chuan Cambodia chuan an sipai te an letanga chilpu bom an kamte an sut vek bokanga ti chuan in ka hai chungchang chu kan soi ho thei chawang ti in tran huna khawa Cambodia sarkar point an ram riven himna tan le an ram thu nei na ken ko na turani chuan eng ti kong po malak anin huam ve reng thu a Thailand chu chang le tin in ka hai kong zo na tur lampang ata na thut soya mo ka tingang kha an nei lutuk lo nia soynia he Cambodia le Thailand ramri boina wang hian mitam takten harsat nan to ka tin atur na saberber chu nu naw ten nia tin chu mai ba ka sipai ten nun nan chan mai ba ka hliam an tora tin civil mi ten harsat na chi rang an nei zon na kong ten chen na in te an chana wangin tu na harsat na hi anamen lo hlea iwa sarkar kai roin herem na aom theina tura hian malak na te po han om rop thin ma sela tun thleng hian he boina chinfel na tur hian malak na puitling engma awlom lo tin a soi thei ome an boin masak tum kumin chungan boina po khan an ram thenom hemi Southeast Asia ram then khat te point rem na palai na ten thoka anin rem hlen maidona moti mai turani lain hetinga boinan han tok le hi Southeast Asia politics te international relation te ati boin harsat na hian chanchinthar luana sa em ti na soi thi ome palina chuan US Department of Defense te thu chuina tarlan danin December ni sompatum Inrinni khan Syria rama ISIS helpol te nuaya firfiak pol ISIL te chuan US pai pani le US mi le sa tong le tu atana an man thin chu an kaplum niin an soya US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan social media exa tarlan danin he ISIL firfiak pol te hi Ihor Klymenko khoi muna po America khole tuite in beani chuan US sarkar chuan in dam chung reilo te tur hun chung hian aron zon chuakin aron dap chuak don chewa zangai na telawin tha in ni don ti lo thero tin thurum tak atar langani Syria ram har chaka hian US sipaite hi Kurdish sipaite puiturin an ommeka Muslim helpol ISIS ten
an beitlang thina ISIS noi ISIL te hian palmira khawpui chu kumsang ni sompak nga khan an la amero chu Kurdish sipai tele US le Khawvel ramsang sipai tangrol te khan he ISIS lo lian zel tur hi beitlangin kumsang ni sompariat khan ISIL helpol te hi antitlom ta amero chu ISIL helpol te hi ramlo bik nei lem loin tu na hian Syria ram chung mun sang boina an la siam chun zom ta zel ani pangana chuan India lam kan lo lut le to donanga Kerala khawpui Thiruvananthapuram Municipal Corporation inhlawhna BJP te chuan party malasid tamber ni in bielza pakhat oma biel somnga an la a Kerala state rural na chelmek tu LDF te chu an che chelea sit som ni pakwa chaw an la phaka tin Congress kai hroi tangrol pol UDF te chuan sit som pakwan la thunga independent in seat ni an la ve pakani helai bial hi kumsabli panga chung CPIM kai hroi LDF tangrol pol ten khawpui chung rural na an lo kalpui to thin na hmun ania ti hian BJP te hian kumsamli chuang CPIM tena an kai hroi sarkar an siam thin chu he khawpui chung Thiruvananthapuram hian an non thlak don ta ani Kerala hian nakuma hian assembly in thlan po an nei dona hetia municipal in thana BJP ten chakna sang takan han nei hian assembly in thlan an nei tura po BJP te hian sarkar an siam theimai ngemti beiseina ta po mitam tak chon an nei sang chho hle ani Thiruvananthapuram khawpui hian MP ni mek chu Congress roi tu Sasi Tharur ania ani bial chunga Congress le an tanrol pui UDF ten an seat an han latam lawan che chhe hi an MP ni lai Sasi Tharur mel atibal hle soite po oma mawa amaro chu ama Sasi Tharur ber chon an party chaklo ra chu pom thule democracy ro puine chu mi puiten an du ber an vote ling thina chu kanza saktura ni atia a campaign na la pera po hetia Thiruvananthapuram Municipal Corporation na rural na kumsomli chong lo kalpui to thin LDF te an tlak theina turin ka beya amairo chu ka beya hetia ka bei seilo ang taka UDF Congress le an tanrol puite sarkar siam lawa BJP ten sarkar an siam hi kongle lamangai tu chon kumsomli panga vel bor rural na lo kai roi to tu kan pai thla thowa chu wang chuan mi puiten andu zok BJP an thlanga chu kanza sakangai ni ti ina soya tun mai chawa hian Congress MP Sasi Tharur hian India Prime Minister Narendra Modi fakna thule a sarkar ka ina India raman en koldan te po a fak thu te soizo zowa media sang ate lo lan thina wangin a party omna Congress party lam hian an ngai na lo chhowiawa heiba ka hian sarkar lai puin program an thren khat te po Sasi Tharur hian thil thania a hriat ang chu hoisen taka a fak thina wangin Congress roi tu tam tak te chuan an khinber BJP party faka an party MP na trong kamachak chok fo te hi an ngai theilo thu te le ain enfi angai thu te po an lo sei chok to thina tun nai lo khan Russia President Vladimir Putin India ram tloina lo zina khamituma po khan Congress President Mallikarjun Kharge te Lok Sabha leader of opposition Nilai Rahul Gandhi te zanri an kil na so mani lo line BJP kai hroi sarkar lai pui hian Congress MP Sasi Tharur hi kha Putin zanri an kil pui tum khan telve turin an soma chungte ni wang chuan tunhai chawa Sasi Tharuran India Prime Minister Narendra Modi le BJP sarkar thil kalpui dan thin khatte fakta thu chak chok thina hian Congress party hian atlatlum talawin BJP lampang hi a on ru chhauta nemni tia ngai polte pon oma engpo chu ni sela Sasi Tharur hi chu mi thi amania tin mi ngai dan nei ama ngai dan kaltlang puile tuma hlaulem lo ni wangin Congress party e chu sananga BJP azam don MT chu hunin la ron hril tur angaila amaro chu ama hi Congress roi tu zinga po an thuak thale an roi tu zinga po Khawvel huap po experience sang telo nei to ni wangin Congress party hi chuan an ngani an party in kai hroina dan anga chuan ami fingani wangin khatia athil ti dan le atong kam chak chote party dan kala hanchet na lian lutuk ero anei lo wangin achunga hianin taltuman lek thlei theilo ti te poin kan sei thei ome parukna chuan
Manipur BJP MLA te chu Delhi lama BJP ho tu ten an ko wangin Manipur Chief Minister Lui N Biren Singale MLA dang somni pali te chuan December ni som pathum Inrinni khan Delhi an pana BJP hroi tu lokten an BJP National Headquarter New Delhi a December ni som pali pathian ni hian thil soi ho na hunan mangdon nia soyania zone hatlak MLA zinga BJP member te po Kautel an nia soyani bakani hetia Manipur BJP MLA te Delhi ko an ni ta ka wang hian Manipura President rule pon mek chu ti top tum nai na a omdon em ni ti zona lian lea BJP MLA pakhat usiam de ben chuan kumin December tha chung hian mipui thlan chu sarkar Manipura din the niang tina saimak maya amera chu Manipur Chief Minister Lui Biren Singh ve thung chuan Delhi pandona chanchinthar lakhom tu ten zona an zona BJP an roi tu poimo tak tak ten Manipura BJP MLA te chu Delhi inkom na hun nei turin min ko thla chuta chuanin anin kom huna mipui sarkar din le thei ani ngai be sei thu soya kanin mu photanga thil zonga akal ka be sei ni ti in a chang ve thongani December ni sompani Zirtawpni khan Delhi Ministry of Home Affairs sarkar lai pui advisor of notice AK Misra chuan Manipur sarkar ho tu poi motele zone ha thlak ai o Kuki National Organization le United People's Front nen thut kho man neya chuta chuan Manipur boina chinfel dan tur an soi ho nia soi nia ai an thut kho ma hian zone ha thlak ai o Kuki National Organization le United People's Front na an soi dana chuan inkom na lotling tak kan neya chuta chuan kan thil soi zinga zone ha thlak te chu meitei te ne na state khata cheng tur chuan kan hliam a thuk to lutuka ti dam rula ni to lo wangin kan du per chu ro rel na fran kan duwa chu i sarkar lai pui ho tu te poi kan soi pui ni ti in an soi ani tui hetia Manipura BJP MLA te central lama an roi tu te na thut khom man monei turan han ko ta krum ruma hian Manipur ro rel na mipui sarkar din tumle na awmem ni ti chu hunin la ron hril tura ingai tlang u pasarina chuan India sarkar lai pui cabinet thukhom chuan December ni som pahnih Zirtawpni khan mizoten ani za inhlawhna tia kan soilar Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act alam toya MGNREGA chu hming thlak turin an poma he MNREGA hming tharatan hian Pujia Bapu Gramin Rosgar Yojana ti ani to dona alam toy chuan PBGRY ti ani to donani niza chunga inhlawhna thin po niza somni panga ti punan rem tia hei baka hian ni khatlo ta na aniam bera an man thin po chengza ni somli ni to se ti in sarkar lai puya cabinet thukhom chuan an pom bokani MGNREGA hi kumsang ni panga khan khatila India sarkar lai puya Congress ten sarkar an kai hroi lai Dr. Manmohan Singh Prime Minister ani na hnuaya sarkar ina India rama thingtlang mi tena inhlawhna sarkar atanga an nei theina turin an ti chu ania Mahatma Gandhi hming choya an pho an nge ngea hetia hming thlak tura BJP sarkar ina an pom tamai hi Congress lam chuan an social na salhea Congress MP Priyanka Gandhi chuan sarkar ina hming thlak na tura tan hian sarkar na tokle sum engamazat asian belangaya chu thil tul lo takania chu baka sarkar in India nampa Mahatma Gandhi hming choya scheme nei thlak du na hetiang ang rilruan nei hi ka hrethiam lo ani atia amai ro chu tuna ni zain hlona MGNREGA ti hi Mahatma Gandhi hming choya pho ani kan ti to kha tuna aming thar tur Pujia Bapu Gramin Rosgar Yojana ti apo hian Bapu ti lai hi vai hoina Mahatma Gandhi an ko duat na Bapu ti kha aming chon putir don thawa Mahatma Gandhi ti kha aming puto don lawa vai hoinan soidan Bapu ti kha aming put chun jom don wangin Mahatma Gandhi hming chu abo hlan don chung lo ti te poin han soi vieta ila amai ro chu hetia Congress sarkar ina tun ma kum sang ni pangalama he scheme an lo introduce to tuna BJP sarkar ina hming thlak tumna an han nei vela hi chuan Abdulam party te chuan an hel hlea a chan po Mahatma Gandhi chu India nampa mi zong na kan pomania hetia a scheme hming han thlak kol vela po hian sarkar hianin thil tul lawa ain ham boy mai ni tin
an ron soi sel hlom ma chung zinga chon sip sana MP Priyanka Chaturvedi point hetianga hming thlak na tur pom anita hi Mahatma Gandhi hming za lo na lian takani boka BJP sarkar hian hming thlak lama hian an ma an la chaklea an du hming hian han thlak chawa hetiang anga Mahatma Gandhi hming asoi dan dang deuh zoka han thlak kolvel hi BJP te thil thiam zong ani ati in deuh so takin aron soi ve bokani tuntumatan chung kan du tok le photanga kan chanchinthar thlir zaw na ron siam thinte min lo ngai hlut sak thina kan lom ma amera chu cholkar khat chuang don lai he chanchinthar thlir zaw na hi mimal lama te boina dang no te kan han nei ve fangin kan ron chunjom hlei theilawa in mi hriat thiam na te po kha kan han nge na kan rem changa hun te kan nei ni chon ron regular chole te po kan tum sel don ani